Baba Nkosi yasezulwini, ngiyabonga uNkulunkulu muhle ukuthunywa ezulwini. Ngiyacela ngeNkosi yamakhosi uNkulunkulu abe ngakimi, umsebenzi wasezulwini ungonakali ezandleni zami. Ngicela uNkulunkulu abe ngakimi nemindeni yakithi, ayikhumbula ikhona ingangonisi nayo, ngoba kangiyazi la ikhona yaziwa kuye kuphela. Ngiyabonga kakhulu kumvangeli ukungilekelela, celela isibusiso ezulwini. Ngizocela abantwana abasha bakaNkulunkulu ngengoma ka-5-7 amavesi ambalwa. Ngibe novalo ke abanye abantu mhlawumbe bayajabula mabethunyiwe. Mina ngiyengibeka ukwesaba ke ngoba ngazi ukuthi ngizohamba kanjani. Uma uthunye umuntu omdala ohlala njalo ubalisa ukuthi Nkosi yami ngabe ngizokwenza kwenzeke yini, ngikwenzisiseni ngikuthunyiweyo. Ngiyacela ke uNkulunkulu namandla ukuthi ukuzokhulunywa ukhulunywe wuwe, kube wena Nkosi yamakhosi onika abantwana bakho okufanele. Ngicela ingoma lapha ka-57. Siyayifuna indlela
Nkosi yamakhosi, siyabonga somnganisi, sibonga khunjulo kwaokhokho bethu okwathi zonke izizwe wasikhumbula. Ngikhumbula ngolunye usuku ukhuluma umfundisi uKhumalo waseNewcastle uthi wabe kwathi ngolunye usuku kwagula intombazana base befika beyithandazela. Uthi kwase kukhuluma umuntu uthi weKhumalo angisili dimoni mina. Uthi wayeseyibeka phansi ingubo uKhumalo wasiyabuza kanti wena ubani. Uthi lo muntu ngumkhulu wale ntombazana. Konje nina Khumalo senenenza imizi yethu ngathi ngeyenu. Ithi futhi nina senenza sengathi uShembe waziwa yini. Yithe saya kumvelinqangi sathi baba usikhohlwe ngani thina sizwe sibisholo. Uma uhambela zonke izizwe kodwa thina usikhohlwe. Uthi lapho kwakhona umhlangano ukuthi uNkulunkulu uzokwehla eze kithi kodwa nina senishaya imithetho aniceli kithi emizini yethu. Bantwana bahle kaNkulunkulu siphambi komnikazi unyazi lwezulu. Ngiye ngishuphe-shupheke ngingedwa ukuthi kodwa unyazi uma ucinga wena uwedwa ungaqala ngani ngoba akangangalutho. Ithi inkosi isiqu sesibili ithi ayikho into enkulu nenhle nengababazeka emhlabeni ngaphandle komNazaretha. Bantwana bahle baNkulunkulu sengathi okunye singakubusisa. Unyazi alifani nomuntu, uShembe akafani nomuntu. Ngeke futhi afane nomuntu. uShembe akanaso isono. uShembe akanalo icala. Ngolunye usuku ePhakameni kuShabadala bathi kwathi kuyisabatha othi ubhomela akuthatha ucelemba namasikela namagqetha kuyiwe esicawini kuyosetshenzwa ngesabatha. Khuluma umnikazi wesabatha ngesabatha bahamba bafuna basebenza wababusisa inkosi nibusisa. Uthi-ke bese niyasuka-ke la seniye emakhaya niyosebenza ngesabatha niyobona emzinini kuba njani. Ngoba kwakwenza umnikazi wesabatha bantwana baNkulunkulu. Ngolunye usuku kungena impahla yasesitolo ePhakameni. Uselithi inkosi yamakhosi ilanga abafana akekho umuntu obengamfana enkosini la nekhaya bomfana umuntu lapha yimfana umfazi yokunjalo. Tshela abafana bagibele lolini bahamba bona ngempahla estation kwahanjwa ngempela ngesabatha. Kwakusafakwa amasudu befake bagqoke kahle abantu juluka bawudaka thutha amasaka la alethwa la ePhakameni yisabatha. uShembe akanalo icala maNazaretha. uShembe akanaso isono. uJulayi ngaleso sikhathi kodwa yena uthi abasebenzi abantu emva kwalokho wathenga izinkwa. Ngesabatha wanika abantu badla. Uthi umchophala ndwendwe zabanye la ngaselunji lalungabikho ulundi bathi belinda yafa iloli yalala khona.
Laqhamuke ihuka libhekele libalandela umhlangano. Uthi hawu nilale lapha bathi baba. Hawu senifile njalo. Ba. Vuma wala beka. Yaisi yaphuma yodwa yaphume yathokola yale nokhalo. Yasishaya inciko ikhomba kubo. Lapha qhamuka khona. Asilwazi yazi qhamuka unyazi. Wathi buya wathi apha amakhosazana wathi basana ngesabatha. Shenda kanasi sono. Uma ungabhalwe tune sono. Uthi umcebekhulu umqophela wabaswa waphema iphalishi. Uthi lalethwa kuye wafaka ubhobo eqedisa abantu eqeda umlilo lapha kule phalishi. Wathi nikana bafana baphuza. Ngiyalithanda ulizo lathi hawu laphila kwaze kwakathathu. Wayesethi ngiyabonga ngoba kukhona kuyosala. Kwaze kuyaphela kwathi ngakusasa wabiza amadoda wabuza ukuthi beningabuzi ngathi bengibabazali. Wase kuyathuleka. Uthi bengibona uNkulunkulu efohloza umhlaba. Uthi kodwa ngibonge ngoba khona inhlengezelana encane yamaNazaretha engiyibone phezu kolwandle lapha. Uthi awukathi kukhona kuyosala. Angazi noma umndeni wakini uyosala. MaNazaretha mahle. Sisuke esikhumbuzweni senkosi yamakhosi inyanga izulu. Umnikazi waleli khaya. Okunye kufanele siwusho. Umnikazi walomuzi inyanga izulu kayibongosi. Umnikazi umuzi wasekwasini inkosi ilanga lamalanga. Khuluma ngamapasi abiza lapha alamakhosi ongakhuluma ngawo. MaNazaretha mahle ngolunye usuku ikhuluma inkosi ikhona la. Ithi kunomhlangano omkhulu obizwe inkosi yasemnyameni. Ithi kodwa ngicela omunye umfazi. Ngathi ngihamba ngilalelela ngoba lo mhlangano kuthiwa uzoba seZimbabwe. Ngoba uthi lo muntu esokhuluma ngaye unendlela ende. Uzoyizwa yonke into esikhuluma asukele siyokwenza eZimbabwe. Uthi bahamba njalo bafika le uthi ke lo mama awu baba abazokungibona uthi ngizokufihla. Waze kuyafika kuyadikidwa. Leli bandla silenza njani baliphele noma sihlikize. Basho izinto eziningi.
kodwa kwaphinde kwayilonkosikazi otshela labo ukuthi cha mina nginaliso, bathi hawu uphuma khona mfazi, uthi naye lokumqalele nje ukukhuluma bengikhona la, unaliso, bathi mlalele, asimlalele, unaliso yebo, elithini? Lithi isu lami asitshela amakholwa angamaNazaretha kuthi akuwona umnikelo lo, imali le. Bayezwa ngedlela. Amen. Asitshela amaNazaretha ukuthi akuwona umnikelo lo, angasabi ukulokhu kuthiwa umnikelo, imali le yathela. Kodwa futhi awusondeli eduze kwale mali uma ungaqotshiwe. Uma sizongena kanje kulaba bantu bazolwa, babanga ukugcotshwa, babanga imali. Bantwana baNkulunkulu, kangazi noma siya ithi ingoma siyayifuna indlela yekhaya yejule engozini. Awufunda uGenesis oqala verse 26 uthi uNkulunkulu asenza abantu basifuze bafane nathi, angani uma siyafana noShem. Funda ngabo ithona. Wathi uThixo, ithi wathi uThixo asenze abantu ngomfanekiso wethu, asenza abantu ngomfanekiso wethu, basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, naphezu kwezinyoni zezulu, naphezu kwezinyoni zezulu, naphezu kwezinkomo, nakho konke lokho okufuyiweyo, naphezu komhlaba wonke. Inkosi inkosisi. Amen. Asenza abantu basifuze, simfuzile noNkulunkulu. Ngabe uShembe konje simfuzile yini? Awufunda uJeremiya 7 verse 2 gcina ku7. Ngiyafunda nje ngazi ukuthi uthini. Bantwana bahle baNkulunkulu sikhuluma indaba kaShembe ukuthi konje le nkonzo mhlambe yembuzo ngabe siyiwo yini amaNazaretha, ngabe asifani nawo, asifanisi thina nawo, kodwa okuqinisekile asibe ngamaNazaretha uqobo lwawo. Amen. Konje iNazaretha liyalwa yini nelinye? Ngabe linayo inzondo? Ngabe linayo igqubu iNazaretha? Ngabe linawo konje umbango? Ngabe liyakwazi ukweba? Uthi namhlanje akuwona umnikelo imali le. Uma uyiNazaretha awukwenzi lo, angazi ngabe ayakwenza engekwenza yini? Awufunda ithini? Ngikhuluma ngani konje? 7 verse 2 Jeremiah. Yebo. Ithi yima esangweni lendlu kaJehova, Mana esangweni lendlu kaJehova umemezela abantu, umemezele khona lelizwi uthi, yizwani izwi likaJehova. ithi izwani izwi likaJehova uNyazi lwezulu usefikile eJudiya. Nina nonke abakwaJuda, Nina lonke sizwe sabaZulu engenile ngalamasango ukuba nimdumise uJehova. Inkosi inkosise eningene ngalamasango banidumise uNkulunkulu ayibongosi. Uthini uIsaiah 30 verse 1 verse elilodwa? Angisazi kahle ngiyasho nje. Wazi bakusho njalo. 30 elilodwa nje. Angazi
sibantwana bakhe baNkulunkulu sifuna indlela yekhaya ukuthi yiyo yini konje le sikuyo yini. Wo kubantwana abahlubukileyo. Uma sihlubuka abantwana bakhe baNkulunkulu uJehova sitshela indlela yokuyekhaya ezulwini siyilahle thina sihlubuke siyaya lapho unyazilutha siye khona. Hlala phansi. Abangena bejabhile abayophuma bejabula obelalela isizolo inyanga yezulu ngoluyisuku. Nkosi yamaNazaretha khuluma nelanga. Baba, amaNazaretha awuphuzi utshwala. Uyini angaphuzi utshwala? Izwi lasezulwini aliphenduli njengalasemhlabeni. Lithi ufuna ukuphuza. Cha baba bengibuzela amaNazaretha. Oh. Kwase kuyaphela kanjani? Kwathi ngolunye usuku usebahleli uthi uyazi. Kwake bathi ngolunye usuku sixoxe indaba manje phenduleni yankulumo yotshwala. Kwake bathi ngolunye usuku uthi indoda ethile yahamba yayophuza. Yaphuza kakhulu yajabula yaphuza yadakwa. Mayisidakiwe yayisihashukela isibindi. Iwe ngathi ngathola nje iqashana lesibindi. Uthi hayi yazi yasuka kulomuzi yaye ekhaya kodwa ihashukile. Uma ifika la ekhaya yathula futhi Inkosi yazulele nengane. Siyacabanga ukuthi konje lo muntu unaso isibindi. Hayi. Ushusho ubaba ubucelemba wami. Yasidonsa ucelemba. Yamsusuluza. Yabhoboza yakhipha isibindi yabasa yosa. Yadla hamba yolala. Excel yayisiyathuka khona lapho inyanga izolitha wo. Utakusena wangena umfowabo wathi mfowethu benzocela ukuthi uma sibamba nange wathi awumfotelani lekazothi shikwana nenjani hamba kwakho. Yase baba ngisindo nomfowabo hamba kwakho lapho. Shikwana nomfazi wami. Hawu mfotelani legazi. Lolu semnqumile umkakhe lesibili uthi utshwala bulungile sibanibani wathi awu baba uyabulungile wathi ngapha uNkulunkulu kaShembe athi bangabuphuza utshwala amaNazaretha konje ngabe sebephuzwa la ekhaya bakhala nje abantu ngeyimbomo. Oh angishokoleleka so nje ubona ibandla ngeso kuthiwa babekhala ngengoma bethi ayikho ayithatha ingoma umuntu athi ayikho yaluka abakwebe edlule pho. Angichokoleleka. amaNazaretha manje ngabe kuseyiyo indlela kaShembe leyo. Nyanga izulu yayibuza lamaNazaretha. Pho kwagaywa manje futhi. Hayi ma wenzela abantu abadala khona lokungenisa abantu abadala azingiyeke boss ngenza abantu abadala manje kodwa kufanele khona kanjalo nca umphethe ngoba phela uphefeni novuke kambe babe nandina bantwana baNkulunkulu ithi ingoma sisandinde wasibe zabashiya bephuza manje pho kwenzakalani
Manazaretha iMahla eNgcwele ayigcinanga lapho inyanga yezulu yaphinde yabuza inja baba Manazaretha uyifuye nje ufuna ukuyifuya cha bengibuzela aManazaretha hayi nenkinga nje kodwa kwelinye usuku yabuya impendulo uyazi ukuthi ngelinye ilanga khona indoda sekuyaxoxa eyayinenja yayo eyithandayo asiyahamba siyakwelusa kuphuma ney'nkomo zakhe mayifika lapha egula lo muntu etotoba mayifika lapha kwabehlula ukufa entabeni wasiyaphuma umoya inja-ke iyawazi umsebenzi yawudalelwayo isibhuku yezwana nazo malikhuphuka ilanga kwaqala lo ukhombisa ezinye iy'mpawu manje ziyephunga yathi inja kodwa umsebenzi wami mina uqoqa unephunga yasiyamngena umnikazi wayo yathi nyangazona uthi yahla yabuya ekhaya hawu inja ibambanyeni lokho akabonakali kodwa inkomo zenza tholakala seyisedleni kwabantu kodwa yena akatholakala ngazi wenze njani kodwa yini iyabuya isuthi bagcine bayilandela ngakusasa bafike nje usewugobhozi idlile inja uthi ilungile wathi yayilungile wathi ingakho ethi uNkulunkulu kaShembe aManazaretha angayifuyi nje ngoba inja iyakwazi ukwephula umthetho yona igcina umthetho wayo ukuthi mina ngabekela ukuthi ayikwazi ukuthi mosu wonakele ingakudli Manazaretha Mahla eNgcwele sengathi uNkulunkulu angesiphi inhlanhla yokugcina imithetho kaShembe amen sihambe ngendlela le uNkulunkulu afuna basihambe ngayo unyazi lwezulu bantwana abahle baNkulunkulu uphakathi kwethu akekho futhi omunye namhlanje uma ngilalela bathi uphuthi ayikho into ewuJesu uJesu akakaze bemhlobo uJesu kwakungumuntu wala yonke into ithi Nkosi emakhosi ngumahlobe lapha entabeni hambani niye ngapha nibheke lapha bathiwewa ukuthi nizobona bacinga babuyela hayi baba sikolo wathi bukani lapho esidwaleni babuka bangabona lutho uthi alilubona ufa oluqabeza lomnyama bathi silubona ukuthi ithuna likaMoses alifaka wena isuku abakhomba ngale lapha sesihlala khona masina ngale zakhe bafica iziza ey'ntathu lezi uJesu wayiphezulu khona kulelizwe kodwa manje abantu laba bamhlophe befika babona ungcwele ukuthi hey labantu balegugu base bethatha beyoshonisa lephesheya onke lento ayikho lephesheya yala kulelizwe noKristu nje ngamzolo wala ekhaya shonjalo kolunye usuku lapha ethusini kwakunomhlangano omkhulu eThekwini uma ifika laphana kubizwe zonke iy'nkonzo kwakukhona aManazaretha ukhona abaZiyoni uyamazi uGede ubaba umfundisi uMthiyana wayadakhe lapha ngakubo wayenamabandla awushonela ngakithi uGede uNdlovu kodwa ithi nguwe hlabelela Gede ukuvona aManazaretha leyiyona gcwele phansi ahleli phansi uthi ngiyabonga Manazaretha nani Ziyoni ngoba kukhona kodwa nikugcinela uJesu ngiyasibona isihluthu angizazi kulezi manje iyona angixeki zona njalo ngoba isenaso isihluthu uthi ngiyabonga loManazaretha nani Ziyoni ngoba kukhona nikugcinela uJesu ngiyasibona isihluthu ekhanda loMnazaretha ngiyasibona isihluthu ekhanda loMziyoni ngiyabona nihlonipha noma ningena endlini kaNkulunkulu nihambe ngenyawo uthi ngakhuluma nalezi boshwa mnegunda makhala uma bakhuluma kwaJesu ngoba bakhuluma ngami bantwana baNkulunkulu
Esengathi uNkulunkulu akasiphi intshantsha yokubukisisa. Uma sithi ushembe uNkulunkulu akekho ongasho ukuthi yena okwambona uNkulunkulu wayenjani ke. Asitshene lo wakhe akambona ukuthi cha mina ngangambona uNkulunkulu unje abese sitshela kodwa thina uma sikhuluma uyazi uma uhamba lapha uthi nje ufuna ushembe bakukhombe ukuthi noma ngabe uphumile ngemoto nathi sikhomba lokutshela khona uNkulunkulu mawuthi uNkulunkulu sikhomba unyazi abakutshela khona uNkulunkulu uma ufuna ukuthi ngizofuna ushembe sikhomba la endlini noma uphumile wahamba kodwa usuhlala la mawufuna uJehova zomkhomba unyazi lakho ayihlala khona sikhombe ephike kwenye indawo ungasikhomba phike wena wangakuwe ulobi lo uNkulunkulu wakho uma uthi asikamkhomba phambi kwethu sikhombe la manazaretha amahla ingwele sengathi uNkulunkulu akasipha ukuguquka. Amen. Zingane zethu buyani sengathi uNkulunkulu akasipha inhlanhla yokuba sibe kanhlanye sonke inkonzo zethu ukuze uNkulunkulu abangakithi. Uthini Mateyu 15:30 angase kuba yiyo leyo nto awufundi kodwa 15:30 mangicabanga Mateyu sikhonza nje sifuna indlela eyekhaya noma yedlule engozini kodwa ithi qiniselani nabaqhawe ekupheleni kwalezo nhlungu yongena ekhaya basa khuluma. Kwafika kuye abantu abaningi namhlanje singaka la kufika abantu abaningi phambi konyazi benezinyonga. Kukhona abantu abayizinkubela la mhlawumbe bakhona bawishela nezimbumbuthe bakhona bangaboni la nezithulu abanye abayeswa bezonyazini kodwa bazofuna ukusinda nezilima nabantu abangazananje bakhona la bazofuna ukuphiliswa nabanye abaningi abantu abaningi abesebezife ihloko lehlala phansi inkosi amen. Sifunani bantwana basebankulunkulu ngoba siphelele la sikhona. uNkulunkulu ngakithi asingayifuni into engafunwa. u23:19 amazwi ahlakaniphileyo awufundi uthethini yona angisazi uma yiyo le 23:19 ithini yona lo bangasazi lezi ndaba
ngikhuze mina ngakithi khuza abantu ukuthi niyathanda kodwa ukuyodla ikhanda inhloko emzini yabantu inqoko zangaphandle zigezwe izinja niyakwazi ikhothwa lapha zingcanga inqoko nje la ngaphandle ngiqinisile kodwa izinja lethu liyakazwa nje usula futhi usula noma ngani nangomswane lwesulo tona khona manazana tamata sibe ngcwele ngoba sihamba noNkulunkulu ongcwele kayibonge Nkosi uma Roma 12 verse 9 no 10 awufuni ukuthi ithini leyo ngakazi u12 no 9 10 mavesi amabili mangicabanga abangazasi lezi zindaba alibatshelanga ngani kube babethanda ukusizwa lezi batshelanga ngani uthando uma singamaNazaretha ake sibe nothando malungabi nakuzenzisa singabi nokuthi sithandana phambi konyazi maninengwe obubi awu Nkosi yamakhosi Shembo ingcwele ngiyathandaza mhla namalanga silungisele uZulu ba siyacela Nkosi ukubize bonke abagcotshwa bakwaZulu konakele kwaZulu ngicela idimoni Nkosi yamakhosi alungabi nokuthi sithandana phambi konyazi kodwa ke sithandana ngempela amaNazaretha nina mathele kokulungileyo asinamathele kokulungile ake mthandane ngokuthandana kwabazalwane Inkosi ibusise akasithandane ngokuthandana kwabazalwane zingane zikaThixo wenze njani kodwa siyani wenze njani sifuze bani ngoba unyazi ukhuluma into eyodwa onke malanga awuphinde futhi uRoma lapha 16:17 ugcine ephile ngiyaniyala bazalwane ithi lencwadi ngiyaniyala bazalwane ukuba niqaphele abaxabanisayo qaphelana baqamba nganga benixove bese niba yilento uNkulunkulu angayifuni nabakhubekisayo nabantu abasuka nomanga ngapha awase ngapha bese niyavukana ningabuki nini ukuthi ukhona unyawo phakathi kwethu singamaNazaretha bephambene nokufundiswa enikufundileyo base Korinto 1 nidede kubo Nkosi kusisi funde yodwa base Korinto 1 ugcine lapha wokuqala base Korinto 10:11 iverse isingana bantwana bashe usheba kasisize ake sibe yilento uNkulunkulu ayifunayo base Korinto bokuqala yebo 1:10-11 azase amavesi nje ngiyaninxusa bazalwane ithi ngiyanxusa bazalwane ngegama lenkosi yethu Kristu ngegama lenkosi yethu unyazi lwezulu ukuba nikhulume izwi libe linye nonke Nkosi kusisi Jehova ingcwele Thixo simakade wezulu ngiyengigijime kakhulu ngibalekela isikhathi sakho besiyolethemba lethu ngingumuntu ogijima kakhulu ngenzela ukuthi ungasoleke ezulwini uNkulunkulu omuhle umthandazo wami munye Nkosi akusibize sonke kwaZulu abagcotshwa Nkosi yamakhosi kabezosho phambi kwakho ukuthi babangani yini abakahlambulukelane bezinto eyodwa singaye entabeni bakithi kuyilele phalishe ngilibukayo
Sikhoze ezinhle ake sibe ngamakholwa. Akakuye kunokwana lento engekho kodwa senze lento ngoba kuwona wethu umsebenzi wonyazi. Makuthiwa kwenziwa ukuthi akasingaphambani phela. Uma kuzothiwa sinobhekele kube khona basinababhekele. Kuyaphi iyaphi le nqola le? Ubhekele ubhekele yini le? Ningabanga bani? Ngoba ingoma kaNkulunkulu ithi abantwana bakaNkulunkulu bayathandana. Jehova nomusa uzongikhumbule nomndeni wakithi nabantwana bakithi nezwe esikulo uNkulunkulu akhumbule abantwana bakhe bonke uNkulunkulu athe ngibabheke. Ngicela ubaphe inhliziyo enye yokulalelana sibe yinto eyodwa manazaretha amahle sengathi bantwana bakaNkulunkulu kungethi ma kumenyezwa mina kusabele wena uma kubizwa mina kugijime wena ngoba nazinto bekule ephazamisa izinto uma kumenye wenza lapha jele bese kugijima mina yini leyo kwenzakala uma kumenywe zigama lala muntu bese kusakala usangathi umanweni igama lakho. Shembo ingcwele ngiyabonga baba sicela ukuyisela esifulweni inkosi ayibusise Israel amen.